canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudenge bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kw'igenekerezo rya 19 Nyandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amwe mu makuru akomeye agezweho kuri uyu munsi. Aya makuru turaza kugaruka ku mirwano ikomeje kubera muri teritwari ya Warikare, aha ni mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Tubabwire uko ibintu bihagaze ku mirongo y'imbere rugamba. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bivugwa ndetse binemezwa ko AVIS yabigiye kwinjizwa muri force spéciale ya Fardc. Turaza no kubabwira ibijyanye n'ibiri gutangazwa kuri iyi ngingo. Turaza kandi no kubabwira ibiri kubera mu bice bitandukanye kuva Kariki ugakomeza mu misozi yegereye angaha ya Ruberiki. Tubabwira uko urugamba rukomeye, turababwira ibiri kubera hitwa Wanyanga ndetse nuko urugamba rukomeje kugenda rwerekeza mu bice byitwa Kibati na Kariki. Bugiye kandi amakuru akomeye aragaragaza ko abarwanyi bakomeje kugenda bongerwa ku mirongo y'imbere y'urugamba, biriko biragenda bigaragaza ko urugamba rushobora kuza gukomera. Mu makuru aberabana n'ububanyi n'amakungu turaza kubabwira ko leta ya Kenya imaze gutanga ibisobanuro ku mpamvu yatumye bashyiraho uhagarariye inyungu za Kenya mu gisagara cya Goma. Turaza kubabwira rero byinshi bijyanye n'ibyatangajwe naho agezweho mu birebana n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Turababwira ko undi mupolisi mukuru yafunzwe, turebe icyazira ndetse n'ibindi biriko biratangazwa kuri dosiye y'uyu wamaze gutabwa muri yombi. Gusabe rero ubane natwe kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye tushonda sabone maze ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ngaha byibanda cyane ku mutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Akaba ari amakuru akugeraho 5 kuri 5. Kisabwa nta kindi tushonda sabone. Reka dure ku nkuru ikomakomeye kuvuga ijyanye n'imirwano ngaha muri teritwari ya Warikare. Aho rero amakuru akomeye agaragaza ko kuva ku wa mbere kugeza n'ubu hari kuvuga imirwano ikomeye ikomeje kugenda igaragara mu bice bitandukanye mu midugudu yitwa Kareki muri groupement ya Walo Uyongo muri teritwari ya Warikare. Urugamba rukaba rwakomeye ndetse rufata indi ntera, aho amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bikomeye byo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agaragaza ko izasarambwe zaturutse yitwa Kibati muri groupement ya Rubereki zigamije kugaba igitero gishya ku birindiro bya Wazanindo mwakara gace kari muri Wanyanga. Bikaza rero kuba bitabahiriye kuko bacakiranye n'irondo rikomeye riri muri ibi bice riri hagati yitwa Kibati na yitwa Kariki. Abakurasana gukomeye bivugwa ko kwakomerekemo abatari bake. Gusa ko rw'intwaro ziremereye n'izoroheje biravugwa ko rwumvikanye muri aka gace mu gitondo cyose cyo kuwa mbere ndetse no mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano muri ako gace aravuga ko imirwano hagati y'impande zombi yamaze amasaha arenga 2 nyuma yo gukozanyaho na Wazalendo. Inyeshyamba za AFC zikaba zasubiye Kibati ahari icyicaro gikuru cyazo. Ni mu gihe kandi bivugwa ko abazalendo bakomeje kuzikurikira mu rwego rwo kugira ngo babashe kuzica intege ndetse banasenya ibirindiro byaho bategurira ibitero. Iki gitero gishya kikaba kije nyuma y'umunsi umwe gusa habaye imirwano ikomeye hagati y'impande zombi mu bice bitandukanye bya Warikare, aho mu gitondo cyo kuri wa kabiri bivugwa ko muri aka gace bisa naho hongeye kugaragara urugamba rukomeye, ariko bigeze ku masaha ya 5 ituze ryongeye kugaruka. Nubwo ibintu rero bivugwa ku isaha yari rose bishobora kuza kongera gukomera kuko buri ruhande rugaragaza imyiteguro ikomeye, bigaragaza ko buri ruhande rushobora kuza gutungura urundi rukagaba ibitero. Ibiro nibaye mu gihe kandi benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba bavuga ko hari abaturage kuri ubu bari kugorwa no kubona ubutabazi bw'ibanze bitewe nuko imiryango itabara abababaye itari kubasha kubona inzira yanyuramo ijya gutanga ubufasha. Biravuga ko abaturage benshi ngaha muri teritwari ya Warikare bamwe bakomeje kugenda bahunga begereye ibice byegereye ahamaze iminsi ari kubera imirwano, ariko bikanavugwa ndetse bikanemezwa ko
abahunga batabasha rero kuba babona ibikenerwa by'ibanze ibituma bamwe basaba ko hari imiryango mpuzamahanga yakabaye iza gutanga ubufasha. Kugeza ubu kandi biri kugenda bitangazwa ko mu bice bitandukanye izasanambwe ziri kugenda zongera abasirikare muri ibi bice byo muri teritwari ya Rubero. Benshi rero bakavuga ko ibi bigaragaza ko hari urugamba rukomeye rushobora kuza kugaragara muri ibi bice, kuko bivugwa ko kuva mu ntangiriro z'indwi iheze benshi mu barwanyi bo ku ruhande rwa Sarambwe bagiye bagera mu bice bitandukanye za teritwari ya Warikare. Baravuga ko bagiye bazana intwaro ziremereye, ndetse biranavuga ko Fardc nayo iri kugenda nayo yongera ibikoresho mu bice bitandukanye. Ibi rero byose nibikomeje kugenda bigaragaza uburyo ki intambara ikomeje kugenda yitegurwa, intambara ikomeje kugenda ifata urundi rwego. Ibiro ni biri kwa mugiye kandi zasanambwe zamaze kwerekana aho zihagaze kubirebana n'ivyari byitezwe by'ibiganiro byari biteganyijwe ko ku munsi w'ejo wa mbere w'indwi ku igenekerezo rya 18 Myandagaro 2025 nuko bigaragara byari byavuzwe ko agomba gusinywa amasezerano. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo wahise utangaza ko utazasubira mu biganiro by'amahoro by'idoha muri Katari keretse amahame yo kurangiza intambara yubahirijwe byuzuye. Igisirikare cya Kongo kivuga ko ivyo bidahwitse. Mu itangazo basuye ku cyumweru, leta ya Kongo yashimangiye ko ishyigikiye ibiganiro zubaka bijyanye n'itangazo ry'amahame yashyizweho umukono idoha mu kwezi gushize agamije kurangiza intambara yongeye kubura mu mpera z'umwaka wa 2021 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Bikaba ari ibintu byagiye biba ikibazo gikomeye, yongerewe ko ikomeye kuyubahirizwa ry'ubusugire bw'igihugu no kutavogera ubutaka bwayo nk'uko bikubiye mu itegeko nshinga, no kugarura amahoro aramze no kuzahura umubano ndetse no kugirana ubuhahirane n'ibihugu by'amakungu. Mbere byari byitezwe ko impande zombi zigira amasezerano y'amahoro bitarenze itariki ya 17 z'uku kwezi kwa munani, nk'uko rero inyandiko yasohotse bwa mbere yabigaragazaga. Ariko umuvugizi w'izasarambwe Lawrence Kanyuka yabwiye radio mpuzamahanga BBC gahuzamiryango ko ibi bitazakunda, aho yagize ati ntituridoha ariko turashaka ko amahame ashyirwa mu ngiro mu buryo bwuzuye. Eshinja uruhande rwa leta kutubahiriza ingingo zirimo y'agahenge gahoraho ikubiye muri ayo mahame no gukomeza kugaba ibitero ku birindiro by'izasarambwe. Yagize ati Kinshasa ntishaka amahoro, yongera ko izasarambwe zubahirije ibyo zasabwe bijyanye no kubaka icyizere hagati y'impande zombi. Ashinja Kinshasa kutubahiriza ibyisabwa muri aya mahame birimo n'ingamba zo kubaka icyizere. Abajijwe niba azi igihe izasarambwe izasubira mu biganiro by'Idoha, Kanyuka yagize ati nta gihe dufite, byose biraterwa na Kinshasa. BBC gahuzamiryango yasabye umuvugizi w'ingabo za Kongo General Major Sylvain Kenge kugira icyo avuga kuri ibyo birego. Ati twamaze gusubira kuri ibi bintu bidahwitse, nkuko rero ayiha itangazo rya Fardc ryo ku igenekerezo rya 12 z'uku kwezi riburira AFC ko ishaka intambara ndetse ko irimo kugaba ibitero hafi ya buri munsi ku birindiro bya Fardc mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Itangazo rya Fardc riragira riti ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaganye uku kurenga ugambiriwe kandi kugaragara ku masezerano y'amahoro ya Washington ndetse n'itangazo ry'amahame rya Doha. Ryongera ko FARDC ifite uburenganzira bwo gusubiza mu buryo bukwiye ku bucotoranyi bwose bw'uru rugaga rumenyereye kurenga ku masezerano yo kwisubiraho kw'ijambo. Umutwe w'izasarambwe ushinjwa gufashwa n'u Rwanda, ikirego u Rwanda ruhakana. Uyu mutwe ugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo birimo igisagara cya Goma ndetse na Bukavu. Mbere Kanyuka yatangaje ku rubuga rwa X ko M23 ishyigikiye byimazeho gahunda y'amahoro y'Idoha, ariko ishyirwa mu ngiro ryuzuye ry'itangazo ry'amahame rizatuma habaho icyiciro gikurikiyeho cy'ibiganiro kigomba kuziga impamvu z'intambara. Yagize ati gushobora kugeza ku masezerano rusange y'amahoro kandi birambye. Hagati aho mu ndwi iheze ibiro ntaramakuru AFC byasubiyemo amagambo y'umutegetsi wo muri Katari, aho yavugaga ko Katari yahaye Kinshasa n'izasarambwe mu mushinga w'amasezerano mbere y'uko ibiganiro bisubukurwa. Nkuko rero ari ibintu bigaragara ku igenekerezo rya 19 Myandagaro 2025 nibwo rero
uyu munsi bigaragara ko ibintu byongeye gusubirira utubi ibijyanye n'ibiganiro byamaze guterwa umugongo mu buryo bukomeye. Amahame akubiye mu ngingo nkuru zirindwi impande zombi mu byo ziyemeje harimo agahenge gahoraho hirindwa ibitero byo mu kirere, ku butaka cyangwa mu mazi cyangwa ikindi gikorwa cyose kidurumbanya umutekano, no kureka itangazwa ry'incengezamatwara ry'urwango cyangwa se ikangurira gukora urugomo. Impande zombi zemeye ko hagomba gusubizwaho mu buryo bwuzuye ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu n'inkingi yibanze y'amasezerano y'amahoro. Gusa nyuma y'isinywa ry'aya mahame mu kwezi gushize hagaragaye kutavuga rumwe hagati ya Kinshasa ndetse n'izasarambwe ku bijyanye no kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo gihe umuvugizi wa leta ya Kongo Bwana Patrick Muyaya yavuze ko amahame ya Doha azirikana imirongo itukura ntarengwa Kinshasa yakomeje gushimangira irimo nko kuva ku bijyanye no kuva ndetse no kuba za AVIS ziva mu bice zafashe. Ariko umukuru wa AVIS Bwana Bertrand Bisimwa yavuze ko aya mahame mu byo abateganya hatarimo gusubizaho ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu. Ntibivuze kuvana ingabo, ahubwo bivuze uburyo bw'ubushobozi leta kuzuza inshingano zayo. Musad Boris ni umujyanama mukuru kuri Afurika wa Perezida Donald Trump yavuze ko icyo icyitezwe kugerwaho nta gushidikanya ni ugusubizaho ubutegetsi bwa leta ku butaka bwayo bwose, kandi ibyo ni ibintu bisanzwe ku gihugu icyo ari cyo cyose. Ibiganiro bya Doha biri ku rwego rw'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasinywe ku itariki ya 27 Ruheshi 2025 ashingirirwa i Washington DC. Ayo masezerano y'amahoro ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bashyizeho umukono muri Ruheshi uyu mwaka ashingiye ahanini ku ngingo zijyanye no guhagarika imirwano no kutavogera ubusugire bw'ibihugu byombi, guhagarika ndetse no kuvana ingabo ku butaka bwa Kongo. Nk'uko rero bigaragara ayo masezerano u Rwanda na Katari bakaba rero baragiye babivuga mu buryo butandukanye, bakavuga ko ibi mu gihe leta yabyubaha ya Kongo bishobora kuzana igisubizo gikomeye ku bijyanye n'ibibazo bikomeye by'umutekano byari bimaze igihe kinini bigaragaza. Kuri ubu rero ibintu ntabwo bimeze neza, urugamba rwongeye gusubira mu buryo bukomeye, ibintu byabaye bibi cyane, ubwoba bukomeje kugenda buba bwinshi mu baturage. Dukomeze page y'amakuru yacu tuje iwarikare tubabwira uko urugamba ruhagaze, aho amakuru atugize agaragaza ko urugamba rushobora kuza guteza ibindi byago birenze ibyabaye mu minsi yashize bitewe n'umuvuduko ibintu bikomeje kugenda bigaragara. Biravuga ko rero kugeza ubu ngubu benshi mu bakurikiranira hafi bari kubona ko muri warikare ari kugenda hazanwa ingabo nyinshi ndetse n'umubare munini w'abaturage ukagenda uhunga. Ibiro birahura neza n'ibimaze iminsi bivugwa, aho rero buri ruhande rwagiye rushinja urundi ko ruri kongera abarwanyi mu bice bitandukanye. Biravugwa kandi biremezwa ko kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi Fardc yongereye abasirikare, ni mu gihe kandi zasarambwe nazo zikomeje kugenda zubaka ibirindiro hejuru y'imisozi itandukanye muri warikare, ibigaragaza ko biteguye kurwana nta kabuza. Abaturage batuye muri ibi bice bo baravuga ko babangamirwa bikomeye n'umutekano uhungabana, kuko bavuga ko akazi kabo kahungabanye, amashuri yafunze abana bo batari kujya kwiga ndetse n'ubuzima bwagiye buhenda. Ibiro birahura neza nuko guverinoma ya Katari yahaye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'M23 igitekerezo cyo gushinga umutwe w'ingabo zidasanzwe force spéciale huriho n'impande zombi, habumwe mu buryo bwatuma amahoro agaruka mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibi bikubiye mu nyandiko y'umushinga w'amasezerano y'amahoro Katari yageneye impande zombi mbere y'uko zisubira ku meza y'ibiganiro. Mu busanzwe byari biteganyijwe ko Kinshasa na AVIS bagomba kugera ku masezerano y'amahoro bitarenze ku igenekerezo rya 18 Nyandagaro, nyuma y'amahame yibanze aganisha ugushyiraho umukono yaganisha rero kuba ibiganiro bizaragombaga kuba bizarabaye nkuko bigaragara ku bisemeranyije ku igenekerezo rya 19 mu Kakaro 2025. Leta ya Katari iyoboye biriya biganiro iravuga ko nubwo tariki ya 18 itabashije kubahirizwa, impande zombi zasubije umuhuza mu buryo bwiza zinagaragaza ubushake ngo gukomeza ibiganiro nyuma y'uko AVIS na leta ya Kongo bombi
bagaragaje ko biteguye gukomeza ibiganiro mu ntangiriro z'itariki ya 17 Nyandagaro. Impande zombi zamaze kohererezwa intumwa zazo idoha aho zigomba kuba zakongera guhurira nk'uko amakuru make tugezeho bigaragara. Kimwe mu byatindije ibyo biganiro bizakabaye byaratangiye ku itariki 8 harimo kuba AFC yari igitsimbarage ku ngingo y'uko Kinshasa igomba kubanza kurekura amagana y'abayoboke buriya mutwe ufunzwe nubwo bitigeze bikorwa. Amakuru aravuga ko icyizere kwa biriya biganiro byasaga n'ibyadindiye cyongeye kugaruka kuva ku igenekerezo rya 14 Nyandagaro 2025 ubwo Doha yoherezaga ndetse koherereza na leta ya Kinshasa inyandiko y'umushinga y'amahoro impande zombi zigomba gusinya. Uyu mushinga uteganya ko mu gihe amasezerano azaba yashyizweho umukono azashyirwa mu bikorwa mu byiciro bitatu bishobora gutwara amezi agera kuri 7. Jeune Afrique yashoboye kubona inyandiko yari amasezerano yavuga ko icyiciro cya mbere cyayo giteganya ko hagomba gushingwa biciye muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu umutwe w'ingabo zidasanzwe Force Spéciale w'inzibacyuho uhuriweho n'impande zombi. Ni umutwe w'ingabo ugomba kuba ugizwe na 50% bihuje ibisabwa bo ku ruhande rwa AFC bazaba bashinzwe gukorana n'abagize polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kazaba wemerewe gukorera mu duce twagizweho ingaruka two mu ntara za Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mutwe niwo wonyine uzaba wemerewe gukorera muri Kivu muri utwo duce. Umushinga w'amasezerano y'amahoro ya Doha kandi uteganya ko manda y'uriya mutwe w'ingabo zidasanzwe wazaba ari imyaka 5 ariyo ngombwa ndetse byaba ngombwa kongerwa nyuma abawugize bakaba bashobora kwinjizwa mu ngabo no muri polisi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Usibye ibyuriya mutwe wihariye, inyandiko y'umushinga w'amahoro wa Qatar unateganya ko uduce izasarambwe zigenzura agomba gusubizwaho ubuyobozi bwa leta. Imwe mu ngingo kugeza ubu Kinshasa n'uriya mutwe tarumvikanaho. Leta ya Kongo ivuga ko gusubizaho ubuyobozi bwa leta bisobanuye ko AFC igomba gusubira inyuma ikava mu duce igenzura. Gusubira mutwe ukavuga ko ntaho uzajya. Katari mu mushinga wayo iteganya ko gusubizaho ubuyobozi bwa leta bireba intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho guverinoma ya Kongo igomba gushyiraho abayobozi b'agateganyo barimo abashobora gutangwa n'uruhande rwa AFC nk'uko rero bivugwa ndetse bikagaragara muri iyi proposal nk'uko bigaragara. Mu yandi makuru akomeye by'umwihariko ajyanye n'ububanyi n'amakungu, ntabwo twabura kubabwira ibijyanye n'ibisobanuro bikomeye Kenya yatanze nyuma y'uko ivuzwa amakuru akomeye y'uko yagennye uyihagarariye igoma. Guverinoma ya Kenya yatanze umucyo ku cyemezo cya Perezida Dr William Ruto cyo kugena Jidi Karayira Muri nk'uhagarariye inyungu z'igihugu cye mu gisagara cya Goma. Ibintu byamaganwe na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Hari kuwa 5 w'indwi iheze nibwo Dr William Ruto yagennye uriya mudiplomate nk'ugomba guhagararira Nairobi igoma. Ibintu rero benshi batigeze bavuga ho mu buryo bwiza. Ni icyemezo cyamaganwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, anagaragaza ko Nairobi igomba kubitangaho ibisobanuro kuko itabanje kuyigisha inama. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi mu itangazo yasohoye, akaba ari itangazo ryagiye ku munsi w'ejo kuwa mbere, yasobanuye ko yagenwe bidasobanuye ko yamaze gutangira inshingano nk'umudiplomate, ko ahubwo mbere yo gutangira inshingano agomba kubanza kwemezwa n'inteko nshingamategeko ya Kenya ndetse na guverinoma ya Kongo. Yavuze ko kumugena byashingiye ku ngingo y'132 y'itegeko nshinga rya Kenya riha Perezida wa Repubulika ubasha bwo kugena abambasaderi n'abahagarariye inyungu z'ibihugu ahantu hatandukanye. Minisitiri Mudavadi yishuye ko yamaze kuvugana na mugenzi we Teresa Wagner wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo